Nema smjenjivanja i imenovanja novih uprava u javnim preduzećima dok ne budu identificirani milionski gubici, poručili su ministri DF-a u vladi federacije uz najavu da će u cijeli slučaj uključiti financijsku policiju. Mi u Demokratskoj fronti smo odlučili da pozovemo financijsku policiju, a na temelju njenih nalaza, ako zatim bude potrebe, i druge istražne i pravosudne organe da izvrše uvid u poslovanje preduzeća u većinskom vlasništvu federacije. Na najavljeno su reagirali koalicioni partneri. Ulazak financijske policije u javna preduzeća, ističe lider HDZ-a BiH, dogovoren je još prije 4 mjeseca. Da neko nakon 4 mjeseca ponovo priča kako će zatražiti, ja u to više ne vjerujem. Zato sam vrlo jasno rekao, to smo trebali davno uraditi, neko kaže samo zašto se razvlači dalje. Što se tiče financijske policije da uđe u javna preduzeća, mi to apsolutno podržavamo. Resorni ministar tvrdi, ranije nisu mogli djelovati. Prije 3-4 mjeseca mi nismo to mogli uraditi, nismo naime bili vlast. I dok se loptica uzroka krize u federalnoj vladi prebacuje s jednih na druge, ministar Bajrović pojašnjava uzrok nastanka krize, a to je povlačenje tačke dnevnog reda koja se odnosi na aluminij zbog činjenice da je uoči održavanja sjednice vlade dobio informacije o kompletnoj smjeni uprave tog preduzeća, što smatra nezakonitim potezom. Time je za SDA kriza u vladi postala evidentna, a HDZ BiH je vidi na vrhuncu i najavljuje i druga rješenja. Drugo je rješenje razlog, vrlo jasno. Ne možete vi praviti koaliciju na jednoj razini, govoriti da to radite uspješno, a na drugoj razini, ne znam, raditi ono što radimo sad u federaciji. Evo. Ja mislim da se ne radi o dubokoj krizi, ali da postoji evidentno neka kriza u radu. DF-ovi ministri rad federalne vlade ne vide upitnim uz očekivanje da će postići kompromis sa svojim koalicionim partnerima. Ističući da je DF spreman da razgovara sa svima, ministar Bajrović nije mogao potvrditi da li će lider DF-a Željko Komšić prisustvovati sastanku Dragana Čovića i Bakira Izetbegovića najavljenom za sutra.